su potencijalna pojačanja Partizana za narednu sezonu. U prošlom klipu smo pričali o tome ko bi sve mogao da ostane u klubu za narednu sezonu. Zato ćemo sada proći kroz imena koji se trenutno povezuju sa klubom. Dva domaći igrača su navodno već dogovorena. To su povratnici Dušan Miletić i kapitan u budućnosti Nikola Tanasković. Najveća želja kluba je Bogdan Bogdanović, to nije nikakva tajna. Bogdan ove sezone ima slabu minutažu u Clippersima pod vođstvom Tyrona Lua, tako da šanse za njegov povratak u Evropu ima. Ostanak Carlika Jonesa je prioritet. Lično bih na poziciji trećeg playmakera ostavio Nika Kalatisa, čiji bi ostanak veoma značio kako za tim, tako i za mlađi igrače u njemu. A savršena backup opcija za Carlika Jonesa bio bi Dante Exum, sa kojim se također pregovara, ali koji je povređen negdje do septembra mjeseca. Ako ipak ne ostane Kalate za narednu sezonu, klub bi mogao da potraži nekog mlađeg domaćeg igrača, tipa neki Savo Drezgić. Glavna meta na poziciji beka je svakako Bogdan, ali također se spominje ime Justina Robinsona iz Pariza, koji ima nisku izlaznu klauzulu u odnosu na njegove kvalitete. Već je postala tradicija da se svakog leta uz Partizan spominje ime i Nenad Dimitrijević, koji je veliki navijač kluba i koji ne krije svoju želju da zaigra za klub jednog dana. Također ima još nekoliko zanimljivih opcija na tržištu slobodnih igrača, ali o tome ćemo u nekom drugom klipu. Klub je navodno ušao u trku za potpis Jerana Blossomgame, koji bi mogao da bude potencijalna zamjena za Isaka Pongu, koji će najvjerovatnije ovog leta otići u NBA ligu. Također se uz klub povezuje ime Justina Andersona, koji ima ugovor sa Dubajem do 2027. godine. Stidljivo se spominje i povratak Zek Ledeja, što bi svakako rasklacalo maštu svakog navijača Partizana. Jan Veselić ovog leta biti slobodan igrač, a italijanski novinar Matteo Andreani javlja da je klub već ušao u kontakt sa njim, dok predsjednik kluba ne krije da mu je želja da se Joao Lovren vrati u Partizan i da tu završi svoju karijeru. Koga bi vi voljeli da vidite u Partizanu naredne sezone? Od spomenutih imena, a možda i neko dodatno ime.